मिनटान पण हातूंत कितें हें सक्सेस केन्ना जातलें जेन्ना आमी सिवरेज फॉर रिवर साला लिकेज जाता ही बंद करना पसून हो इश्यू सॉल्व जावपा ना. सो आमचे भितर कितें आमी शॉर्टकट करतात हें आतां कामां. डिसिल्टिंग जालें बट डिसिल्टिंग जावन परतून तीच हायसिंदा परतून जातली आनी हायसिंदा इनक्रीज कित्याक लागून जाल्या because every building, every house is drilling the sewerage in River Sal. So first thing is that we have to lock all the sewerages which is coming into River Sal. After that you do desilting, you do the beautification, all that thing. And the problem is as a biodiversity chairman we have complained, written complaint, inspection reports are there with the Pollution Board of Control. But Pollution Board Control does not take any initiative. They notice that. कलेक्टर एक्ट जायना तर कोण करतलो सापो आमी काय ऑथॉरिटी ना न्हू. सो ऑथॉरिटी शूड इमिजिएटली कम एंड डू अ रिपोर्ट. देर शूड बी एन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ ऑल द लिकेजेस ऑफ द पाईप विच आर मॅन्युअली रिलीज इन रिवर साल. सगल्यो ज्यो पण हांगच्यान त्यो वयच्यान सगल्यो आसा पळय तितल्योय बंद जावपा जाय आनी तेन्नाच रिवर साल क्लीन जातली. वॉट द MLA have taken the initiative is a good initiative and through your medium I ask all the stakeholders irrespective कोणी जावं खंयचे पार्टी जावं let's get together, let's join hands and make River Sal a clean river for us.